nas na put zimi, voda za piće, reklamacija za donat. Evo, tu je januar, zimski period. Gledajte što je bor popadu. Voda nadošla. Zdrav kisik. Pogledajte kako voda se ruži. Ljepota. Ljepota. Skijamo, ne. Aj naskijamo malo na ravnici. Iće u skijaš, a? Šta kažeš ti? Iće u skijačić. Ajde, polako. Aha, aha. I ovakva djeca isti gore na Igmanu, na Vjelatnici, kakva djeca volka, a tu idu, to je vrda veliki, to normalno se spuštaju, da vidiš, to ima ih 50. Tu od mali nogu ne dođe, a to... Vidi kupice što je neko... Nisi ti bio na Igmanu, to je gore, to je to stari. A ja sam bio i na Igmanu, i na Maguliću, i na Bjelašnici, Jahorini, Trebinji. Na svim tim brdima sam ja, nema brda koje nisam. Sam nisam snimio, to je najgore. Hoćeš da te u srce usikam, a? Hoćeš? U srce te usikam. Aj, plat. Pazi, klizavo je, e. Sinoć kad sam šetala, ima ovdje auto ispred. Pazi, pazi. Oblačilo je se, mogla je kiša, a? Aj, boravin. Dobro se navlači, ja. Mašine zaravljene.